سلام تخطات نايز channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي ودر تمنيتنان بحقنانيو لومون كموترا قداسن وانا وانتحستو تاتيزنا لكم متينا لنا كساب موداتا نايز مدام سانا كتصنحوا بخبر نعدم لايك ناقبركم كجمر دماء نعدمكم وين زخاخركم مجمريانا لو مارستي كبد بالعرستي كخون اسكي مجمريا بزي كنجمر كنفترينا what is going on. Whatever the message on the war from Donald Trump, Iran's sending its own today that it's taking the threat of a US ground operation seriously and will resist it. It follows the Iranian president's message directed to the American people. Long on words, short on concrete details on how this war might end. As it turned out, the US president had something similar in mind in his 20-minute primetime address overnight. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. If they didn't result in a deal, he said, US strikes would extend to electrical plants, even oil infrastructure, destroying Iran's economy. If that is the basis of his Stone Age language, it would hit all Iranians, including the protesters he promised to help in January. His only reference to them last night came to emphasize what he called the murderousness of a regime that killed. هذا نجر بريه لنا عالمنا بزوانزي دونالد ترامب أب إيران زنبور مدبات كومبليتلي تبلاشي كم زلو مغنياتو حنتقال أبزياد زحلفت زربات تزاربا نبزو حسب زقرمت بتكبر دما كقبرا جمير لون سدما عند حرانة زبال كوزي جيروم إيران نتعدم أبزبن أمني ستونيج كمال ساي بمبالو الزربازي ترى زربا كم زي نبرن نعوك قبر درو جمير خمزلون بخالا زراربا مجمريا كمال سخلو نتوم سلام وصل فقيروم نتمنقسوم كغيروز دلي زلو تصفاناي حرنت كبوم نعتاتهم نمحجاز يعطوا خمسة لنا بتكويناتي زنقر نيرو نتوما بيران زلو وزبسي ديمقراطي فتحن نخمس علكم يدمت زلو خيلي حس نيرو هجيجن بتازا حسباب بومباتات سلدي سرحلو نتعدهم نابزة بن أمنك مال ساي بمبال ديمقراطية لفتحية لزوجد سهم زي كوني قال لسالو بعند رسوم بقدمه كم خجبريلون دونالد ترامب وين أمريكا زعمنا حدا حنقولوا زي صحة سب ببروباغندا ديس أجابة قال أبزيدن بتقاومة رؤيهم سبات مالتيو أمريكا مسيا ديمقراطية كتم سألهم زي حسبوا أمريكا سقوم تكتوس دالوا بيرترا ديمقراطية فتحن كتنقص له دولوا له سبات maybe شالات كين كاجينا نتبوليتيكا كي ترداك قالوا كم كتبل تغلط هوني أبز حجز لنا كينا ليبيا ناراخا نسوريا ناراخا العراق ناراخا أفغانستان تاريخنا أفغانستان ناس معك السودان اليمن ناراها نو نابانا متيوم أمريكا تبوك قبل نايم تولد زبل نتلو زت النازل له سبعة يكون I really hope كم يوم عين السبعة دما كاب جزنا بوليتيكا تقليلهم كلهم ساسو نريهم قال لنا كده كحسون كلهم ساسون مهنياتو أمريكا تسقي كادمت ديمقراطية زي كونه دمت اتفاقاتن ودقاتن ترايزل له سلازي كم نريوز لنا بفلاي دما تومنا بإسرائيل لا تسقوا إذا خدوا بوليتيكا نا تومنا بإسرائيل تسقوا سبعة توم كأن حلقة ناي حنت هجر مخانو كسفلت لكم كاب أمريكا زقدر إسرائيل بجكاب مبتان بجكاب فح مبال سرعات كغير ونز دلي كون سلازي دونالد ترامب مستير كاتو فليت اللو ويمزولو زلو دونالد ترامب نزازر باز جبراجن حدا عقد داسم الأختم محلالي في اللو انت قبل يا بزي كم حزب ماتيو لهم بزو حسبات قمتك بجميرة مالو what is the purpose of أبزق بيت ماتيو كزارة بلوز فتنزلو وش مد حرموز كافت كم زي كونا نجيرو أي كولوني يلو له لذي انت قبري نسو ماتيو أبزين نزبل أبزي حجة حد تمستير كوتس جمير له في الله حدا سيماني هيروش تبلو حدا غازيتنيا بزح أقد تاس مستير دوتس غازيتنيا كم زبلو دونالد ترامب ناي مدرو كوينات كايديو ስለዚህ ናይ ምድሪ ኩናት ንምክያድ ከካይድ የክብል ዘይኮነ ነቲ ዕዳጋታት ክጥብር ገለ ነገር ኮንፊደንስ እንተፈጠረ ኢሉ ዝመፀ ይምበር ዝኾነ ነገር ለውጥ ዝግበር የለን ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ንፅበዮ ኩነታት ከቢድ ይኸውን እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ድሮ ኣብቲ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ነውፅ ተፈጢሩ ኣሎ ምክንያቱ ነዚ ሓሳቡ ዘይቅበሉ ጀነራላት ሓደ ሓለቃ ስታፍ ናይ ሰራዊት ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ዓበይቲ ጀነራላት ካብ መዘኖ ካብ ስልጣኖም ተገሊፎም ከም ዘለዉ ክንሰምዕና ሕጂ Courtney, this army, can we call
Army Chief of Staff. It is a shakeup. He did get fired based on what you're reporting is what's going on. Yeah, it's absolutely a shakeup. So he is the senior-most four-star general in charge of the U.S. Army, the Army Chief of Staff. He's been in the job since September of 2025, or 2023. He's supposed to be there for a 4-year gig. But the reality is there have been rumors that Secretary of Defense Pete Hegseth was going to fire him for some time. Predating the war? Precisely, predating the war. And basically this is Secretary Hegseth is going after people and has been since he was nominated or since he was confirmed into this job and sworn in. He goes after people who have any kind of ties to DEI, have any ties to the retired General Mark Milley and the previous administration, and that's where Randy George fell in here, the Army general. He worked directly as the senior military aide for the former Secretary of Defense Lloyd Austin. So the reality is he has been in the crosshairs with Secretary of Defense Pete Hegseth for some time. But I cannot stress to you enough the idea that the Secretary of Defense just fired the head of the Army, the 4-star general in charge of the United States Army while the U.S. is at war, is for nothing to do with the war, by the way, is so beyond unorthodox. So كم تريو زلهم زي زجرم مدرخ أتينا خمسة لنا أم أمريكا يزنقر زله أب كبيت كوينات كبيت زخون كوينات أتيا خلا أمريكا حلقة استافنا سراويت أمريكا نزخونن كالوت حيال جنرالاتون كاب سلطانهم بقصبت نخوردو نبتروتان كأتو دما تغيرون كم زلو يزنقر زله إذا سقمت زدما بوليتيكاو سقمتي دونالد ترامن أتي سكرتاري ناي وور زلو بيت هيغثن زقبرو زلو نناتهم أجندا أزي حج بفلاي درجات بسعي زلو كوينات ناي أقار سراويتنا ناب إيران كأتو زبحال زلو دقف زبحال كم زي بلو مغنياتو مبزعتو متهدراوين مكوننات ناي أمريكا جنرالاتن استراتيجيسن إزي كونات إزي حدقا كسب مخانون بتحدقا دما كبيد مخانون بتدقا قامين دونالد ترامب كمخرووات أني حامي لاميم ስለዚ እዚ ሕጂ ክግበር ዝኽእል ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሰክረታሪ ፎር ዝበሃል ዘሎን እሺ ጎይታ ኢሉ ዝእዘዝ ሰብ ይደልዩ ኣለዉ ነቲ እሶም ክብልዎ ዝደልዩ ዘለዉ ዝእዘዞም ሰብ ይደልዩ ስለ ዘለዉ እሺ ኢሉ ዝእዘዝ ሰብ ካብ ብቐሊሉ ክርከብ ስለ ዘይክእል ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ዘጋጥም ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ከቢድ ፈተና ይገጥሙ ከም ዘለዎን ኣብቲ ኣድሚኒስትሬሽን ናቱ ገና ዘይተመለሱ ከበድቲ ሕቶታት ከም ዘለውን ኣብ ውሽጢ ድማ ዝርግርግ ኣትይዎም ከም ዘለዎን መርኣያ ናቱ ድማ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ነብሱ ዝኻልእ ፀገምን ክበድን ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ኔክስት ስቴፕ ካሊእ ሼክኣፕ እውን ክንርኢ ኢና ድሮ ኣብቲ ኣድሚኒስትሬሽን እውን ነታ ኣቶርኒ ጀነራል ትበሃል ናይቲ ሚኒስተር ፍትሒ ናይቲ ሃገር እውን እንተኾነት ፓምቦንዲ ትበሃል እውን ሰጊጉዋ ከም ዘሎ ካብ ስራሕ ሰጊጉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ሓዋ እትይዎ ከም ዘሎ እቲ ዋይት ሃውስ ቡክ ክቕፅል ምዃኑን ምክንያቱ ስዕረት ከጋጥም ከሎ ተለኻኺምካ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ሽግራት ክንርኢ ምዃንና ብዙሓት ሰባት ይነግሩ ኣለዉ and this is going to happen እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ኩናት መሊሱ እዩ ዝብርትዕ ዘሎ ኣብዘን ዝሓለፋ ሰዓታት ዘጋጠመ ዝብልዎ ዘሎ እስራኤል ብከቢድ ትህረም ከም ዘለዎ ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ኣብ እስራኤል ዝወርዱ ዘሎ ሚሳይላትን ኣብ እስራኤል ዘጋጠመ ኩነታትን ዝብልዎ ዘለዎ እዩ እዚ ስለዚ እቲ ድራማ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ድራማ ኣብ ዘለወሉ እቲ ኩናት ብከቢድ ይቕፅል ኣሎ ብፍላይ ከበድቲ ሚሳይላት ኣብ እስራኤል ክዓልቡ ከለዉ ከም ዝተረኣየ ከምኡ እውን ኣሜሪካ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ትገብር ከም ዘላ ብፍላይ ኣብ ሲቪላዊ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ሲቪላዊ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኢራን ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላን እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ዘሕዝንን ዘሕፍርን ምዃኑ ብተደጋጋሚ ይግለጽ ኣሎ ስለዚ ኣጋይን እቲ ኩነታት ኣት ቨሪ ሲሪየስ ስቴጅ በፂሑ ከም ዘሎን ብኩሉ ወገን ንሪኦ ዘለና ድማ ክብድ ዝበለ ፈተና ናይቲ ኩናት ክንርኢ ኢና እዚዩ ካቲ ዝበሃል ዘሎ ናበይ ገጾም ክኸዱ እዮም ሕጂ እዚኣ ብፍላይ እዛ ናይ እስራኤል ናይ ኣብ እስራኤል ኣልጀዚራ እውን ቀጥታ ቀዲሖማ ነይሮም እታ ከበድቲ ሚሳይላት ክወርድ ከሎ ኣጋጣሚ ናይ ገዛ ካሜራ ዝቆድሖ እዩ ዝመስል ኣብዚ እውን ከርእየኩም ክእል ልከደ ከምዛ እትሪእዋ ዘለኹም was really ከበድቲ ሚሳይላት ኣብ ተዓዲ ይወርድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩናት ድማ ይቕፅል ኣሎ እቲ ምትህርራም ናይ ክልቲኦም ብክልቲኦም ወገናት ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ and
at the same time እቲ ፖለቲካዊ ነውፂ ፖለቲካዊ ዕግርግር ብኩሉ ሸነኽ ይቕፅል ኣሎ ኢራናውያን ኣብ ከቢድ ፈተና እዮም ዘለዉ ካብዚ ፈተና እዚ ብኸመይ ክወፁ እዮም I don't know ንሳቶም ግን ብፍጹም ነቕ ዘይብል መርገፅን ኣካይዳን ሒዞም ይኸዱ ኣለዉ ኣሜሪካ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ድስቁልቁል ዝበለ ናይ ፖለቲካ ንሓተትካ ምብልዓን ደረጃ ኣትያ ከም ዘላን ሓንቲ እውን ነራ ካልእ ናይ ክስታይ ከርእየኩም እየ ክልቴን ከተሓሓዘን ኣብ ኢራን ደጋጥም ዘሎ ዝበልዎ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ኣብ ዘበነ እምኒ ክመልሰኩም እየ ዝበሎ ምናልባት እሳሞ ከርእየኩም ድሕሪ እውን ባዕሎም እውን እቶም ኣሜሪካውያን ሸር ገይሮማ ነይሮም there was this report of this ወድሓን በዓሉ ክብል ከሎ Period of time, no deal is made. We have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it and it would be gone. As President Trump vows to finish the job in Iran, he's ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኩሉ ትሕቲ ቅርፂ ናቶም ናይ ነዳዲ ናይ ኤሌክትሪክ ብሓደ ንኩሉ ከነጥፎ ኢና እንድሕር ዘይተሰማሚዖም ናይ ነዳዲ ትካላቶም ከነጥፎ ኢና ኩሉ ነገር ነቲ ሃገር ናብ ዘበነ እምኒ ክመልሳ ኢና ዝበልዎ እዮም ቶም ፎክስ ድማ ተቐቢሎም የገማዱ also considering withdrawal from NATO, even though we wouldn't be able to do it without 2/3 vote from the Senate, after member countries refuse to join against ካልእ ሓደ ዓብዪ ድራማ ተፈጢሩ ኣሎ እዚ ናይ ኢራን ጥራይ ዘይኮነ ካልእ ኩናት እውን ተፈጢሩ ኣሎ ንሱ ድማ ባእሲ ምስ ኔቶ ፈጢሩ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ከቢድ ዝኾነ ባእሲ ምስ ኔቶ ጀሚሩ ኣሎ ምስ ኢራን ጥራይ ኣይኮነን ባእሲ ናቱ ዘሎ ምስ ኔቶ እውን ባእሲ ፈጢሩ ኣሎ እዚ ምስ ኔቶ ዘሎ ክመለሰልኩም እየ ምክንያቱ ኣብዚ እውን ካልእ ይዛረብ ነይሩ ኣብዚያ የርእይዋ ነይሮም መስለን ነታ ቢንቶታት ንሱ ሃሪምዎ ዘሎ ነታ ናይ ኔቶ ክመልሰልኩም ስለ ዝኾንኩ ከርእየኩም እየ ደርወስ ኣብዚያ ነይራ እንተዘርእዩና ነይሮም I don't know if they can show us when he gives a speech, he's working the rest. He's trying to keep people off balance. He wants them to say this guy is unpredictable, and that's a strategy. It would be great to see it both at the same time. I mean, they're strung out. We hear massive defection. They're drafting 12-year-olds, making them serve in the military. If you have a Iranian operation and a reopening of the Strait, and you have no reproduction of any of the military equipment that's being used, well, I mean, Adam, the regime history, and you don't see what we see is of getting the Europeans and others. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ንኢራን እቶም ፎክስ ስለ ዝኾኑ ኣመና ኢና ሓሪምናያ ዘለና ኢራን ኣዝያ ተዳኺማ ስለ ዘላ ድማ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይከኣለት እንታ ሓሪሞማ ዘሎ ቢንቶ ከርእየኩም እየ ከም ግብረ መልሲ ናቱ ድማ ተሪር ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ነጊሮም ኣለዉ ኣብዚያ ይመስለኒ ለት ኤሮፓውያን Our correspondent Reza Saya is waiting for us. We've been seeing from where in broad daylight, and later in the it was bombed again with another second if there's no agreement, and the bridge. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቢንቶ ዝነውሐ ቢንቶ ኣብ ዓብዪ ቢንቶ ዝስራሕ ዝነበረ ዘይተወደዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናቱ ሶሻል ሚድያ ፖስት ገይርዎ ነይሩ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ it was a very shameful act ዘሕፍር ስጉምቲ ምዃኑን ውርደት ናይ ኣሜሪካ ውድቀት ናይ ኣሜሪካ ዘንፀባርቕ እዩ ብምባል ብዙሓት ገሊፆሞ ነይሮም ስለዚ ትሕቲ ቅርፂ ይሃርም ከም ዘሎ ናይ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናይ ህዝቢ ክዕኑ ጀሚሩ ከም ዘሎን ከም ግብረ መልሲ ድማ ኢራን እውን ኣገደስቲ ቢንቶታት ክትሃርም ምዃና ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ማለት እዩ ኣገደስቲ ቢንቶታት ናይ ህዝቢ ማለት እዩ ህዝቢ ዝጥቀመሎም ቢንቶታት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ህዝቢ ቢንቶ እዩ ናይ ሲቪልያን ንሲቪልያን ጥቕሚ ዝውዕል ኢንፍራስትራክቸር እዩ ስለዚ እዚ ገበን ናይ ኩናት እዩ ዝበሃል war crimes እዚ ምክንያቱ this has nothing to do with military ምስ ውግእ ብዙሕ ዝተሓዝ የብሉን እንታይ እዚ ሃገር ከም ሃገር ንኸይትቕፅል ዝግበር ዘሎ ሳቦታጅ እዩ ስለዚ ከምኡ እንድሕር ጌርኩም ድማ ኢራን ገበረላ ዓፀፋ ናብቶም ካልኦት ትመልሶ ስለ ዘላ እዩ ስለዚ ሃገራት ዓረብ ሕጂ እውን ድቃስ የብሎምን በብዙሕ ቢልዮናት ዝሰርሕዎ ትሕቲ ቅርፂ ናቶም ዓነውነው ክብል እዩ ምክንያቱ ንቢንቶታት ዝከላኸል ኤር ዲፈንስ ሲስተም የብሎምን ስለዚ this is going to be another distraction ክሳዕ ክንደይ ዶናልድ ትራምፕን ንዑ ዝመስሉን ናብዚ ከምዚ ዓይነት ረሳሕ ዝኾነ ተግባራት ወፊሮም ከም ዘለውን ኣብ መወዳእታ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ስለምንታይ ከምዚ ይገብር ኣሎ ለንቀነ እንታይ ኢና ተሰሚዕና እንድሕር ኢልካ ብኩሉ መንገዲ ዶናልድ ትራምፕ ተስፋ ከም ዘይብሉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብዚ ስምዕዎም Why don't you start off with a clip on what the president said that made the futures go berserk? This is the exact moment. Everybody was waiting to see what the speech was going to be. Was there going to be a big announcement? Was there going to be something massive?
positive, the Gulf states are going to pay for the war. What was it at the end when this comment was made? I will share with you what happened to the markets. Go ahead, Rob. To the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime كم تريد اللهم بتتقاقم تزربا ستون ايجز وير دي بيلونج مالتها زبن امني سيز قبوا من ابو ما كمل سومين ايلوم باي ذا واي نزا زربا زي ايراناوين تايلم مليسوم له نسخه بمنكت ما سكلها فرشان قال فنتاي كم زنبره تاريخ دايت فلتني همبر نسخه جينا علم تاي بخانا كيف لت كخلها قد مسب ديمقراسي اكسرسايز تقبر زنبرنا سنه طبب نمهز زنبرنا كال تكنولوجينا علمنا نمهز نبرنا هنا سلازي ستونيج نحخايم برنا حنا زملكت قداي كونن سلازي تاريخ كيت كاتا ماهير كامزا قد من ايران مصرافكا بمبال كبيت زخونه ملسي صيفهم له على السوشيال ميديا بيكوز برشا مالت حدا نورمال هاجر يكونن انتاو سيفيلايزيشن لا تنتمع على زنبري سلازي ندحريت كمال سوينا قبل كله he doesn't even know the history دحريت مالت ايران وي ونزون برشاويان تاي مالت مخانون زفلت يكونن بحفشا نسو كل نجركم دمسيسنا زيرهم ملسكوينا مالتيو ساتم جن بزيتات نبركا خايكونا زبل كبيت زخونه ناي قالات ملوات يزغبر زلو سلازي دونالد ترامب كل زغبر زلو انتاي لمو كاب عقل صبد دبغس زلو زغبر زلو مخانو اداغاتات دما نزي زربانازو ناتو مسمع كل سلام بوينو نتحت غص خيدو مخنياتو تسفا زهب زي كونه تسفا زغر زربا سلازي سمعوا اداغاتات مولهم اويل ماركت بلو كانوا كله نتحت غص يخي ترايو the result is Donald Trump has no confidence didn't create any confidence of the market زخونه confidence كفتراي كالن كابزو كينات exit strategy ناتاي فلتنيو نفس وكف زقتلت معلت دما تكويناتنا خبدك خيديو كساراتنا عبيك خيديو وطبعا يعلم كاب ابزي زاربو قرب كسمعكم Have that Trump account that's been created, which was some of the good news that he shared. But some people are even speculating that the news was so scary for some people that even the Artemis 2 that went to space yesterday, because of the speech, the toilet stopped working. Because now that's speculation. I don't want you to go fact check me on this and ask, Grok or some of these other things. But people were expecting something else. Richard, why did the market react so negatively to yesterday's speech? Well, in many ways, there was no news. There was no sort of real new announcement. And to the contrary, there was perhaps, there was disappointment. For one, the timescale, the timeline stayed pretty vague. We're told, it's going to soon end, but we've heard that before. And there wars that are going to end soon, and they go on for a very long time thereafter. ስለዚህ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ፕላን ከም ዘይብሉ ስለ ዝነፅረሎም ቶም ዕዳጋታት ኣሉታዊ መረዳእታ ወሲዱ ኩሉ ነገር ድማ ፅቡቅ ክኸይድ ኣይከኣለን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ክሊር ዝኾነ ታይም ላይን ወይ እውን ናይ ግዜ ገደብ ከም ዘይብሉ ብኻልእ ዘራርባ ብከምዚ ዓይነት ዝቐፀለ ኩናት ፎርኤቨር ዎር እቲ ክውዳእ ዘይክእል ኣብ መወዳእታ ድማ ብስዕረት ናይ ኣሜሪካ ዝዛዘም ኩናት ክኸውን ምዃኑ በርሂሎም ኣሎ ንዓለም ካልእ ከም ዝብሎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሓሶት መብፃዕታት ደይ ኮይኑ ኣብ ግዳ ሓቂ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ከም ዘይገበረን ካልኣይ ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ ድማ ኣብቲ ዘረባ እንትርፎ ባእስን ዕግርግርን ምስ ኢራን ፈኸራት ጥራይ ዘይኮነ ወላ ምስቶም መሻርክቲ ኤውሮጳ እውን ናይ ሰላም መንፈስ ስለ ዘይረኣየ ፎር ኤግዛምፕል እንታይ ኢሉ መስለኩም ኣብኡ ክሳዕ ክንደይ ወራዳ ሰብ ምዃኑ ክትፈልጡ We should be our best. In fact, the king is coming over here in 2 weeks. He's a nice guy, King Charles. But should be our best, right, Brooke? But they weren't our best. I said, you have 2 old broken down aircraft carriers. You think you could send them over? Oh. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ስቴጅ ኮይኑ ንመን እዩ ዝፀርፍ ዘሎ ዩኬ ዝፀርፍ ዘሎ እቲ ንጉስ ክመፅኡ ነቲ ንጉስ ክብረት ከም ዘለዎ እዩ ዝገብር ምክንያቱ ፅቡቅ ኣቀባብላ ስለ ዝገብርሉ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ግን ኣብቲ ኩናት ስለ ዘይሓገዞ ገይሩ ዝዛረበ ዘሎ ስምዑ ክልተ ዝተሰበራ መራኽብ ኤርክራፍት ካሪየርስ ኣለዋኹም ዘይሰርሓ እንተኮይነ እንታይ ክትገብር ትልምኖም ኣለኻ ከምዚ ዓይነት ዕቡይ ለማኒ down aircraft carriers. You think you could send them over? Oh, I'll have to ask my team. I said, you're the prime minister. You don't have... No. I have to ask my team, President. My team has to meet. We're meeting next week. Oh, next week? But the war already started next week. It's not good. The war's going to be over in 3 days. ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት ምስጢር እዩ ዝከይተረድኦ ኢሎሞ እንታይ ይብላ ኣሎ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዩኬ ደው ኢሉሉ
ኩናት ዝጀመረ ንጽባሒቱ ማለት እዩ ተንክልተ ስንኩላት ዝኾና ኤርክራፍት ካሪየርስ ናትካ ክንጥቀመለን ክትበና ትኽእል ዶ ምስ በሎ ምስ ቲም ናተይ ክዘራረብ ኣለኒ ምስ ኣማኸርቲ ናተይ ክዘራረብ ኣለኒ ምስ በሎ ተገሪሙ ስኻ ፕራይም ሚኒስተር እንዲኻ እንታይ ክትገብር ኣማኸርትኻ ትሓትት ኢልዎ በዛ ዘረባ እዚኣ ድማ መዓት ነቐፌታ ይመፅዎ እዚ ሰብ እዚ ንኣማኸርቲ ናቱ ከምዘይሓትት ኩሉ ነገር ከም ዝተሰምዖ ከም ዝኸይድ ዘሎ ንሃገር ድማ ናብ ደልሃመት ዝወስዳ ዘሎ በዛ ጫቑት ዝኾነት ርእሱ ስለ ዝመርሓ ዘሎ እዩ ካልኦት ግን ምስ ኣማኸርቶምን ምስ ስትራቴጂስትን ምስ ክኢላታትን ተማኺሮምን ተላዚቦምን እዮም ስጉምቲ ትወስዱ ንሱ እውን ከምኡ ክገብር እዩ ዝግብኦ ግን ኩሉ ነገር በዓል ይገብሮ ስለ ዘሎ እዚ ድራማታት ንነብሮ ዘለና ልክዕ ከም ኣብዪ ኣሕመድ ማለት እዩ ኣብዚ ውሃ ነቲ ናይ ዩኬ ፕራይም ሚኒስተር እዩ ዝፀርፍ ዘሎ ንሱ ድማ ኔክስት ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ምስ ኣማኸርተይ ቆፀራ ስለ ዘለና ንስዑ ተራኺበ ክነግረካ መልሲ ምስ በሎ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ዳ ትውጊ ተወዲኡ እንዲ ዘሎ ናይ 3 መዓልቲ ኮይ ን3 መዓልቲ ኢሉ እቲ ኩናት ጀሚርዎ እሲ ሂስ ፕላን ወስ ኣብተን ቀዳሞት 48 ሰዓት ድሕሪኡ ድማ ሓንቲ መዓልቲ ኤክስትራ ወሲኹ ኣብ 3 መዓልቲ ክውዳእ ከም ዝኽእል እቲ ኩናት ይገምጊም ነይሩ ሕጂ ድማ ናብ ካልኣይ ወርሑ ይኸይድ ኣሎ እቲ ኩናት መበል 35 መዓልቲ ረጊፅና ኣለና so the guy is completely lost that's why መዓልታዊ ፕላኑ ዝቕይር ዘሎ መዓልታዊ ፋሕ ዝበሎ ዘረባ ዝዛረብ ዘሎ ኩሉ completely out of his plan ይኸይድዎ ዘሎ እቲ ኩናት ሕጂ እውን መዋፅኦ የብሉን ካልኣይ እስራኤል ቤላ ገይራ ብፍረን ወስዒ ሒዛቶ ዘላ እስራኤል ይፃወትሉ እዮም ዘሎ ኣማራፂ ድማ የብሉ ከቢድ ዝኾነ ምስጢር ሒዞም ልኹም ዘለውን ቡ ገይሮም ክላገፅሉ ከም ዝኽእሉን ኣብ ልዕሊኡ ድማ መዓት ገበናትን ስለ ዘለዎ ሕጂ ኣብቲ ኦፊስ ኮይኑ ብዙሕ ገበናት ፈፂሙ ስለ ዘሎ ካብ ዝሓለፈ ኣድሚኒስትሬሽን ዘለዎ ገበናት ኣሎ ኣብ ስልጣን ስለ ዘሎ ዓልይዎ ኣሎ ንግዚኡ ከምዘይ ኢሎ ዴሞክራትስ ሓይሎም ተመፂኦም ግን ክስሕና ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ሓንቲ ንዑ ተሐጉሶ ነገር እንታይ ክትከውን ትኽእል መሲልኩም ወዲ 82 ዓመት ገለ ስለ ዘሎ ዝተረፈ ዓመታት ናተይ ውሕዳት እየን ስለዚ ብዝተኻለለ መንገዲ ኣነ ብስልጣን ኮይኑ ድሕነይ ድማ ሪፐብሊካን ከም ዝዕወቱ ገይረ ተንተሪፈናኒ ዘለዎ ዓመታት ክነብር ንምባል ተደይ ኮይኑ ቀሲኑ ክነብር ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ ብዙሕ ነገራት ክመፅእ ከም ዝኽእል ብብዙሕ ነገር ክኽሰስ ከም ዝኽእል ከም ፍሉጥ ጌርና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና so many things are going to happen to him ምናልባት ወላ ኣብዘን ዝመፀ ዘለዋ ዋርሕ ድሮ ኣብ ብዙሕ ምርጫታት ቶም ዴሞክራትስና ተዓወቱ ይኸዱ ስለ ዘለው ንሳቶም ኣብቲ ሃውስ ወይ ኣብ ክልቲኡ ኣብቲ ክልተ ቻምበርስ ተዓዊቶም he will have trouble now ንቐፅል ረሳሕ መልሓሱ ናብ ፈረንሳ ድማ Macron, whose wife treats him extremely badly. And respect ዝበሃል የብሉን ማክሮን ሰበይቱ ኩሉ ግዜ ትድንድኖ ሓንኩ ያው እታ ሰበይቱ ክፅፍዓ ከላ ወይ ገለ ብዙሕ ቪድዮታት ርኢና ኣለና ግን ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ብዛዕባ ክዛረብ ኣይግብኦን እዩ but again this guy is a drama ናይ ድራማ ሰብ እዩ recovering from the right to the job. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. I said, no, I don't need after the war is won, Emmanuel. We've had some very bad allies in NATO, and we spend trillions. ማክሮን ድማ ሓግዘኒ ምስ በልክዎ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ድሕሪ ኩናት ምስ ተወደአ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ሰላም ምስ ነገሰ ኢልዎ ሰላም ምስ ነገሰ እንታይ ክትሕግዙኒ ካ ይብልዎ ኣለዎ ሰም ምክንያቱ ኣብቲ ኩናት እቲ ብድሌትካ ዝኣተኻዮ ንዓና ከይሓተትካ ንሳና ከይተማኸርካን ዝኣተኻዮ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኩናት ደድሕሪኻ ዘሊልና ንኣትወሉ ምክንያት የብልና እቲ ኩናት ከምታ ስኻ በይንኻ ዝኣተኻያ በይንኻ ምስ ወፅኻያ ግን ሰላም ንምውሓስ መስመር ናይ ንግዲ ንምኽፋት ከም ዓቃብ ሰላም ዲና ከም ገለ ኮይና ነቲ ጉዳይ ኣብ ምውዳእ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዘሊልካ በዓልካ ዝኣተኻዮ ኩናት ግን ንሕና ንኣትወሉ የለን ሕጂ ብዛዕባ ናቶ ዝብሎ ዘሎ ሰምዖ ኣለኹ እዚኦም ትርጉም ዘይብሎም ሰባት in NATO, and we spend trillions of dollars on NATO, and when we need them, which we never do, we didn't need them here either. To be honest, I was really asking because I wanted to see what they do. We didn't need them. We blasted the hell out of them, out of Iran. And the last thing I needed was NATO stepping in our way because they're a paper tiger. كم تريبو زلهم قبل إعلاناته ناي مودة كيم تحيزهم زلون ناي مودة قطعهم زلون أبزن من البعض كنا إيران توديو بتصبغ كانت تودي له خمسة نص داليو كابنيتو كوتس كم زخلي زنجر زلو سفيه زخانة بروباغندا يجبر له كابنيتو كوتس زلو مدبات النعبي خيط كم زلهم زنجر زلو سلزي نيتو حكنا مزرعة حساوي جن حكنا مزرعة حجزنا توم دلينا بركون كجمتهم مليون تاخ قبر يقول شجر تجتي من نايب له كم زي حجزونا نفلت نيرنا تريليونات جنزبنا ولا حتى دوت ويب اللومن
بقمت قالوا نيتو يمنعهم تخصبوهم السبب زي بقمت قالوا يدزار هجراتنا أوروبا كل جنزبهم كأمريكا يتأثر تجزاز الله ناتهم مكل حال نخي جبرد ما أمريكا كل كلاتهم ناتهم ديفنس كي جبرو ناتهم نجار كي جبرو تي أمريكا تأثر كأمريكا من تنك جزايلهم ببزح من قد جيرهم عطي أمم نيرهم جد ما تقمتي لهم أشكالها لتصاطوا لهم الله بزغنا تي إيمانويل ماكرون أب جابان كيدنيرو مليسلو نيرو ملسي بونيرو سمعوا بزي President Emmanuel Macron attended a tribute for war veterans in Seoul in South Korea. He did so with his wife, Brigitte. Macron was asked to respond to mocking comments made on Wednesday by the US President Donald Trump about his marriage. Comments made after days of tensions between Washington and its allies over NATO and over US-Israeli strikes on Iran. We're talking about men and women fighting, about civilians being killed in the war that's raging in the region. We're also talking about the consequences of this war on our economies. The remarks I heard that you're referring to are neither elegant nor appropriate. So I'm not going to respond to them. They እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ኩነታት እቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ስራሕ ምብፃሕ ዝገብረሉ ዘሎ እዮም ጋዜጠኛታት ሓቲቶሞ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ሰበይትኻ ብዛዕባ ገለመለኻ ብዙሕ ተዛሪቡ ነይሩ ኢሎሞ መጀመርያ ኣብ እንታይ እዋን ንዘራረብ ኣለና ምግንዛብ ከድልየና እዩ ከቢድ ኩናት ይካየድ ኣሎ ብዙሕ መስዋዕትን ሞትን ዘጋጥመሉ ዘሎ ብዙሕ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ኣብ ዝወርደሉ ዘሎ ግዜ ኢና ዘረባ ዝዝረብ ዘሎ ይብላ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ሰብ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ዘይፈልጥ ዓንጃል ስለ ዝኾነ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ሲብሎኒ ግን እቲ ዘረባ ንዑ እዩ ብኣሽሙር ገይሩ ዝሃርቦ ዘሎ መልሲ ዘድልዮ ዘረባ ኣይኮነን ነቲ መድረኽ ዝምጥን ዘረባ ኣይኮነን ግን ደጊሙ ካብ ካልእ ካ እንታይ ኢልዎ ሰብ እዚ ጥዕና የብሉን ኢልዎ ትማሊ ዝበሎን ሎሚ ዝበሎን ንበይኒ እዩ ቅድሚ 6 ወርሒ ኢራን ኮምፕሊትሊ ደሲሜትድ ኮይና ኦብሊትሬትድ ኮይና ኩሉ ተወዲ ኢልና ጌርና ነይሩ ቅድሚ 6 ወርሒ ንኢራን ኒኩለር ናታ ኩሉ ደምስሰ ኢሉ ኣውጅልና ነይሩ ኢሉ ድሕሪ 6 ወርሒ ከም ብሓድሽ ናብ ኩናት ከኣትዮ ክብለና ከሎ ከመይ ጌርና ንሕግዞ ንሕና ከመይ ጌርና ክርድኦ ንኽእል ኢሉ ቅድሚ 6 ወርሒ ዝበለና ዘይዝክር እንድሕሪ ኮይኑ ንሕና ግን ናይ ቅድሚ 6 ዓመት ናይ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ዘኪርና ታሪኻዊ ፐርስፔክቲቭ ሒዝና ንኸይድ ሰባት ኢና ዝመስል ዘረባ ንሓደ ድዑል ወይ ከዓ ቡሊ ዝዛረቦ ንኩሉ ክምልሰሉ መደብ የብልና እንተዝከኣል ነይሩ ዘረባ እንተዘቋርፁን ፅቡቕ ነይሩ ኢልዎ ብሓፈሻ እቲ ኣፉ እንተዘክብ ብዙሕ ነገር እውን ክስተር ምተኻለ ኣፉ መመስከፈተ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም እዩ ብምባል ፅቡቕ ገይሩ ቤላ ገይሩ ፀፊዕዎ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ክፀፍዕዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ዘረባ እውን ይኽእሉ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ብኩሉ ነገር ክፉት ስለ ዝኾነ መዓት ጌጋታት ስለ ዘለዎ ንከጥቅዕዎ ቀሊል እዩ ኣብዚ እውን ዳርጋ ወላቶም ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ክሳዕ ክንደይ ድኹም መራሒ ሒዞም ከም ዘለዎ እዮም ዛረባ ኣብዚ Earlier, some of the talk in Trump's speech about the Strait of Hormuz, and he's still on this whole thing of like, well, we did all the hard part, and so now you all who really use the Strait of Hormuz, it's your job to come in and take it back. Let's take a listen to a little bit of how he presented that case. And completely decimated Iran. They are decimated, both militarily and economically and in every other way. And the countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse. እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ በዓሉ ለኩትዎ ከም ዝልኮት ገይርዎ ከፍተ ድማ ኣቕምስሎ ዘይብሉ ንኢራን ኣዳኺምናልኩም ኢና كيتكم كفيتكم تتغاملوا أنا دم مسجنونا سلزي أداخلنا لكم سلزي لنا بعالكم كيتكم تواجيكم كبيران لتمن قد كفيتكم تتغاملوا نعهاتكم سلزي قد استخفت ونيو جزيو وسيدو نحنا قن أبو كن كيدين خلينا يبلالو بس هذا كال كيمني كقول أنا يكاب علم زحية الكل تبلي الله أنا بعلم ولا درت يبلو سراوي تلني كاب علم ولا درت يبلو تدرع من لأن نابل الجهر أبنوس كف دقيق كم زبل دنكم من تلا كخينو نسخة خدمة كم زعج أجير كيو كنت كفتي زجبها كان يربسن خاصة عز وتقين بعد الخات كفتني يركحيل لأن خاغات بالدلع سلزي كسب كندي كبيرا فريقكم زلوا بزي خات فضل وش مت حرموز أكل كند قال أفدق بحر نعوق خفت زي كلو تدرع من تلك من إيران ما دم سيسياه عم بركي خياه ناب زمن إن النخم زمن أملك ملساء تبل انتلقى then تايس أجمع لك كان عقد كفته yes we know تحس خمسة لقى بعد هاد نقرنا لقى مغنياته عند علامة أبزو كينات زي أنت تقاتل على خذ قداس سبيلا وش ما تحرموس تخفت ده يتخفتن ترى يسبز بيكازلو أنت نقدر ترى كنت طبعا علمت ده ليك كذا العبيران كن ده بوتات حرم على خذ قداس الكاسبيلا ده توش ما تحرموس كفيت كان قلت بعلم ابن بورك تملصت خل ده يتخلني
نيران حميقيا كتبل دحر كوين كادما بحانت نجار تراي سب كفرده كازغل علم ملتي بحانت نجار يا دونالد ترامب كتفرده نزو وشمط حرمز انت خفيتو نجارات كم كلام تمليسون تراي تعوي تقبل زغل كابو وصاي عود زبال يلن عود زبال يلن كله حسوت مخانو قطباني عالمي مسكروا له حسوت مخانو اذا غاندايو إيران تعود كم زلا بتدقاقامي أبايتاين نريو زلنا وشمت حرمز أكل 10% ندادنا عالمنا تفيو خلو نعوك تملس زي تخلن دارو خينكا then you have no power and whatever you say it's a crap زخوانا نقر كما تأكلني تزي كم تريو زلهم دونالد ترامب ندادن تدليون كابانا قزو تدي اللي خيتكم كفتوي زبلهم زلو هقرات علم دما ترقم كم زي بلو حايل خم زي بكل فليت أمالاتيو ولا حنت قبراي تخلني Go and you pay the toll and you make a deal with Iran and you denominate your shipments in Chinese yuan, then the strait is actually not closed at all for you if you want to go down that path. And I think that is the path that they will pursue. President كاله دما انت يم زبلو زلو اتي ايران دما ندادك شيء سلازخونت وعلى حد ايران اتي افدقو كتكفتها مغنياتو كابو وصاي تقبر نغريه بلان بلالو يا ايران داخت كفتها كتكفت خلاقن ناتا كيلا غيرا كتكفت يم زبلو زلو ايران تعويتان توصي خابز كوينات زي استراتيجيكلي تعويتها توصي يم زبلو زلو يسبين تسير قالها قالت تقرص او يتكلم لها نوشمت حرموز كيلا ناتا غيرا كابز كوينات توصي غن سوبر باور كوينات توصل ايران سوبر باور كوينات توصي تمالتيو 10% ناي ندادنا عالم من يوص بمنتاي كونديشنز انتاي كتمالا لك باز نداد خطوص هقرات عرب افكتيفلي ابتحت ايران كسقده ندادناتن مس ايران تردادين ترانك شطو زغلا سلازي ايران دما بدولار يتشطون يخم بلا تشاينا باتيرا شطو ندحريلو then that's it you cannot do much سلازي دونالد ترامب the biggest loser نامريكا دما تزعبي كسارة مخانو تمرسو زلو امريكان ناي بحكي يسمعهم زلو كما يغير كراي كالن نزيد نغرو دي دي لخينو كوند يا اخي لو بقى عبد الرحمن زنبر مرح رخيبنا يمزولو زلو سمعوه. Macron, just speaking this morning in Japan, was asked specifically about this. He said that Trump contradicts himself all the time and that there is no military solution to the Straits of Hormuz and that it will be resolved diplomatically. So that is a major NATO power. Obviously, France, and by the way, in Japan, not that anybody over here cares at all of these people, but Japan, South Korea, the countries probably most affected, U.S. trading partners and U.S. allies by this crisis, who are freaking out, having currency problems, and whose presidents, I mean, just this morning, the South Korean president, remember we played last show how he was like, I can't sleep at night? This morning, he's like, or I guess at nighttime, his time. He's like, everyone, please don't drive. If you can please take public transportation, do so. He said something like, please save every scrap of oil that you can. That's how bad things are getting over there. So what are they going to do? When Iran comes and says, hey, pay up, they're going to pay it. And this is the big problem for the United States. Are we going to sanction South Korea? Are we going to sanction Japan, France, Germany, the UK, all of these other countries, which are basically and emphatically saying we are not getting into this mess with you. We may clean it up, but we're not going to clean it up on your terms. That's the problem. Let's put C2 up there on the screen too. Trump is threatening to stop weapons for Ukraine unless Europe joins the Hormuz coalition. And by that, again, let's be very clear, he does. انتايم زبل زلو بحفشا كم تريبو زلهم ازي وشمت حرموز ايران كساب استقوزازرتو ناي بحكي تزعبي كسارة ناي عالمنا يكاقاتم زخليهم زبل زلو انتاين مالتي زي بفلاي دبوب كوريا بحال تزعبي ريفاينر زلو نبعلو ناي ندادي شقرقتي موصلو زلو بريزنت ناي دبوب كوريا بجاهم مكيناهم قديفكم ندادي زبحال يتطفو بترين ديو بقالا غيركم كتكدفتنو بستقال من قدي مخنياتو عبي شوك ناي ندادي اقاتي موخم زلو تي هاقري زنقر زلو جابان تمساسالي زي مالا دما بس حجز قصلو زلو كنتات تغلطيلو إيران بزبالة كونديشنز بنا تشاينا بات إيراك كفولو ندحري لمم بنا تشاينا بيمنت سيستم كفولو ندحري لمم كله قبر خد اليوم سلامتاي نداري اليومي أمريكا ما شاركتي يوم أمريكا خطفت عزيز تغلط غينات شجر دم فاك اوف أمريكا بعد خطفتي لو ما بكون دايم كاتويا أب مفتعنا هاجرهم كاتويا سلزا أمريكا كنت قبر تخلنا قريلا أمريكا كو كن كتلاكم دحرقينا مفتعي كتمسؤول ناخذ كل لكم مفتعي سلا تمسؤول لنا دولار نكون كم زلنا دحر مفتعي تمسؤول ناخذكم نقطة باناتنا بمصر تجنزبنا خفينا نهنت كم عدل ده تخفتوا تغينكم ده نقبرنا نتناتكم أساتس نتناتكم بوند شيتنا جنزبنا وسيدنا بخالما قد غيرنا دار جزينا قطة بانا كنا قال لك نفتنا كابت فات كنت حنك نفتني ناخذ ليهم زد ما نتنا أمريكا هجمني نتنا دولار ريزيرف كارنسي كوين وزلو ستاتس بغزبت أبزن زحلفة أبز حلفت ورحت راي أبي كساراي زقات مم زلو بكل من قديز بحال زلو
ውፅኢት ናይ ዝኩሉ ንዛረበ ዘለና ድማ ናይ ኣሜሪካ እቲ 10 year ቦንድ ዝብልዎ ናይ 10 ዓመት ይልድ ናቱ ንዓበየ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ዕዳ ተደላይነት ናቱ ሪስኪነስ ናቱ ንዓበየ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ሓደ ሰብ ከተለቅሖ ገንዘብካ ክመልሰልካ ዳ መልሰልካ ዘጠራጥረካ ተኮይኑ እንታይ ካ ትገብር ኣብ ሂወትና ብዙሕ ኣይንፈልጦን ኢና ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ኩሉ ግዜ ስለዘየለቅሕ ኣብ ናይ ቦንድ ማርኬት ግን እቲ ተለቅሖ ዘለካ ዘየተኣማምን ሰብ ተኮይኑ እቲ ናትካ ኢንትረስት ሬት ዝለዓለ ኢኻ ትሓቶ ምክንያቱ ቀልጢፍካ ካብቲ ኢንትረስት ናትካ ክትረብሕ ስለ ዘለካ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ዕዳኣ ክትከፍል ኣይትኽእልን እያ ዝብል ኮንፊደንስ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ርእሰ ምትእምማን እናጎደለ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቶም ንዓዓ ዘለቅሑ ዝዓበየ ደረጃ ኢንትረስት ሬት ከም ትኸፍል ይገብርዎ ኣለዉ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ልክዕ ከምዚ ኮሌስትሮል ዝብልዎ ሕማም እዩ እቲ ናትካ ደምካ ዝንቀሳቐሰሉ ሰራውር ስብሒ እናኣተወ እናፅበበ ወይ ካብ ቡንባ ናይ ቡንባ መስኖ እንተሪኢኹሞ ሓመድ እናኣተወ እናፀበ እንተኸይድዎ ውሕድ ማይ ደምፃልካ ከምኡ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ እናተጨበጠ ጎረሮኦም እናተሓንቁ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ መተንፈሲ ክሱን እዮም ሞዳታ ድማ ሞትን እቲ ናይ ቁጠባዊ ድስክልናን ካብዚ ክመፅእ ዝብልዎ ዘለዉ ኣገይን ኩናት ናይ ኢራን ኪኖቲ ዝድርብይዎ ዘሎ ቦምባን ኪኖቱ ዶናልድ ትራምፕ ንግሆ ምሸትን ዝግዕሮ ዘሎ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ እዩ ቁጠባ ናይ ዓለም ድማ እዚ ኩናት እዚ ንዝመፅእ 2 ሰሙን ተቐፂሉ ክሳብ መፋርቕ ናይ ወርሒ 4 ተቐፂሉ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ቁጠባ ናይ ዓለምና ዓብ ስምብራት ከጋጥም ከም ዝኽእልን እዚ ድማ እዚ ስምብራት እዚ ንኣሜሪካ ክነዓቕ ዘይክእል ከቢድ ዝኾነ ክሳራ ከስዕበላ ምዃኑ የስ ንግዚኡ ዶናልድ ትራምፕ ነዳዲ ኣለና ንሕና ነዳዲ ሽሸይጥ ኢና ንረቢ ኢና ዝብል ግን ግሎባል ኢኮኖሚ ሃዝ ቢገር ኢምፓክት ንኣሜሪካ ቁጠባ ናይ ዓለምና ሃገራት ናይ ዓለም ዶላር ስለ ዝጥቀማ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ስለ ዝጥቀማ የኣሜሪካ ከም ድሌቱ ሸብዳዕዳዕ እናበለ ዝኸይድ ዘሎ ከም ካልኦት ሃገራት ክትነብር ተጀሚራ ኣሜሪካ ጥዋዕዋዕዋዕ ክትብል እያ ጥዋዕዋዕ እያ ክትብል ኖርማል ሽግር ኣይኮነን ክገጥመን ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ናይ ዓለምና ረብሓታትና ጋሓጠት ከላ ኣሜሪካ ህዝቦም ከመይ ኢሎም ይነብር ኣለዉ ትማል እዚ ዶናልድ ትራምፕ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ጥዕና ይትሕተቱ ና ኢልዎም ንህዝቦም ባይ ደ ወይ ነታ ቪድዮ ከጥፍዋ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ኣነ ከማን ቀልጢፈ ስለ ዘምፃልኩም እምበር ነታ ቪድዮ ነዚያ ቪድዮ እዚኣ ከጥፋ ድፍትን ዘሎ ኢሎሞ These are the kind of numbers. And I actually said to them, I said to Russell, don't send any money for daycare because the United States can't take care of daycare. That has to be up to a state. We can't take care of daycare. We're a big country. We have 50 states. We have all these other people. We're fighting wars. We can't take care of daycare. You got to let a state take care of daycare, and they should pay for it too. They should pay. They have to raise their taxes, but they should pay for it. And we could lower our taxes a little bit to them to make up for it. But it's not possible for us to take care of daycare. Medicaid, Medicare, all these individual things, they can do it on a state basis. You can't do it on a federal balanced budget because these are the ነዛ ቪድዮ እዚኣ ጥራይሲ በዚያ ቪድዮ እዚኣ ጥራይ ምርጫ ናቱ ተወዲዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሚድ ተርምስ ነዛ ዘረባ እዚኣ ጥራይሲ ቶም ፀላቱ ቶም ዴሞክራትስ ቁርፅ ኣቢሎም ነዚኣ እዮም ከስምዕዎም ነቶም ቮተርስ ምክንያቱ ንሕና ናይ ቻይልድ ኬር ናይ ቆልዓ ናይ ሜዲኬር ናይ ሜዲኬድ ኣይግድሰናን እዩ ፈደራል መንግስቲ ውግእ ኣለና ቢዚና ምስ ውግእ ኢልዎ ንሕና ውግእ ጥራይ እዩ ቀዳምነት ናትና ውግእን ካልእን እምበር ናትኩም ጥዕና ናትኩም ናይ ደቁኹም ደይኬር እቲ ስቴትስ በዓሉ ቴኬር ግበረሱ ስለዚ ንሕና ፈደራል ኮፍ ኢልና ብዛዕባ ተራ ሂወትኩም ብዛዕባ ጥዕናኹም ብዛዕባ ደቁኹም ክንሓስብ ግዜ ይብልና ምክንያቱ ኣብ ኢራን ኩናት ኣለና ኣብ ዩክሬን ኩናት ኣለና ኣብ ቬኔዙዌላ ኩናት ክንገብር ዘለና ግሪንላንድ ንክምንጥል ንደለና ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ስለ ዘለና ሶሪ ንሕና ንህዝቢ ነቶም ዝመረፅኩምና ህዝቢ ኣብ ኩርሲ ኮፍ ኢልኩም ከነገልግለኩም ኢና ኢልና ማጋ ኢለን ኣሜሪካ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኢለ ንዓኻትኩም ሂወትኩም ክዕርየኩም ኢላ ኣታሊለ ናብ ስልጣን ዝመፃኹ ብዛዕባኹም ክሓስብ ግዜ የብለይን እዩ ዝብሎም ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ it gonna cost you big time እዮም ዝብልዋ ዘለዉ ብሰንኪ እዛ ዘረባ እዚኣ ጥራይሲ ክስሕና ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ that's why ዋይት ሃውስ ነዛ ዘረባ ከጥፋ እቶም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ቀልጢፎም ከጥፍዋ ዝፍትኑ ዘለዉ ኢሎሞ ግን ኦልሬዲ ዳውንሎድ ኮይና ኩሉ ሰብ ሒዝዋ እዩ and this is going to be his disaster ብልዋ ኣለዉ because ሓቂ እዩ ዝዛረብ ዘለዉ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ ሂወት ናይ ኣሜሪካውያን ኣይግደስን እዩ it's true ናይ ኣሜሪካ መራሒ ኢኻ ትብሎም ናይ ኣሜሪካ ዝግደሱ መራሕቲ ይኮኑ እዮም ናይ ኢራን ጉዳይ ዝገድሱ ንኣብነት 200 ቢልዮን ፔንታጎን ተወሳኺ ብልዕሊ 1 ትሪልዮን ባጀት ዘለዎ 200 ቢልዮን ተወሳኺ ባጀት ንደለና ሰፕሊመንት ይብሉ ኣለዉ ካበይ ክመፅእ እስከዚ ባጀት ሪሰትልመንት ዝብልዎ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ካብ ካልእ ክፋል ናይቲ ቁጠባ ክሰርቅዎ ክፍትኑ እዮም ካበይ እዮም ከሰርቅዎ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ናይ ጥዕና ዝብልዎ ሄልት ኬር ናቶም የብሎምን እንዲኦም ኣሜሪካ ዘለኹም ኣነ ናይ ብሓቂ ከብደይ ትበልዑኒ I'm really sorry for you guys you pay a lot of taxes
كم حسم يخم تسرحوا جن منقساو زلو اتزقرب ازي تزبلت منقسي لك من كاز فتن منقس مهلاوي ابزا عدي ابكال عابي اوروبا انت تزور نيركم بتقرمكم نيركم سب كما يلي نبر ثلث سرح تسرح الصوم ابزا عدنا حدا سرح سرح يسبتر نورمال هيوت صبغ هيوت يزمر صبغ هيوت يزمر ولا اتي مينيمم ويج تسرح سبون انت خونه صبغ هيوت يزنبر كالا شفت سرح كي تسرح يغل كل خايم ابزي اوكي كل كل يقبهم نيجي تايم تقبروا فعنتي شو ما انت ساعات سرح زلغه زي تاكل انت خوينا تمنقس سبورت سيستم له نايدك خا موعل ديو نايدك خا مصاوت ديو نا قلمله خبعلو كافر قبره مالتيو اتن شو ما انت ساعات سرحن زلغه ندحر زي اخلاق خوينان مالتيو دقف سبحال الله كلتينا نصرحنا ندحر الكادما كابت دقفناتو وتيخا ما كمش طرخات كيت خلغه ايفن دك خانا بديكر كسدت كلها بعد سويسرلاند كبال جرمن بعد جرمن حلف زبلندي امانه استغاننيو اي ثينك حج قطفو مخانن فلوتي مخنيات تمنغست قدم بزح ነገር ኣብኮምታት ስለዚ ኢንቨስት ገብር ስለ ዝነበረ ሕጂ ግን ክራይሲስ መፅዎም ኣሎ እቲ ዝሓሸ ሲስተም ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ እዩ ኣብ ስዊስ ዘሎ እንታይ እዩ ብዝደሞስካይ ዝረአ ደይከር ደቅኻ ሰድተ ኮይንካ ደሞስካይ ይርይዎ ፅቡቅ ደሞዝ ዘለካ እንተኮይኑ ዓብ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ስኻ ትኸፍሎ ደሞስካ ትሕት ዝበለ እንተኮይኑ ግን ደቅኻ ይውዕሉ እቲ ዝኽፈል ድማ መንግስቲ ዝዓበየ ክፋል ይሽፍን ማለት እዩ ዝኻ እንታይ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ምስቲ ህዝቢ እናተወዳደረ ምስቲ ህዝቢ እናኸደ ነቲ ላይፍ ስታይል ናትካ ሄልስኬር ናትካ ናብነት ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ናትካ ደሞዝካ እኹል እንተዘይኮይኑ ወይ እንተ ደሞዝካ ኣዝዩ ብዙሕ እንተዘይኮይኑ ዓብ ክፋል ናይቲ ሄልስኬር እስኻ ክትከፍሎ ዝግባእካ ሰፖርት ሲስተም ኣሎ ዝሕግዘካ ኣሎ እቲ ክትከፍሎ ዝግባእካ ንጥዕና ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ማለት እዩ ግዴታ ስለ ዝኾነ ኣብዛ ዓዲ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ግዴታ ኣብዚ ደሞዝካ ትሑት ይገለ ዝበሃል የለን ዋላ ስራሕ ያለኻ ግዴታ እዩ ስራሕ እንተዘይብልካ መንግስቲ ይኸፍሎ ስለዚ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ዘይብሉ ሰብ የለን ግዴታ ስለ ዝኾነ እዚ እንታይ እዩ ከኣሜሪካ ስለ ዝህብትሙ ገለ ይኮነ ኦፍ ኮርስ ስዊስ ይህብትም ክኸውን ግን እሱ ይኮነ እንትነጥቢ ነቲ ዝርከቡ ገንዘቦም መጀመርያ ኣብ ህዝቦም እዮም ኢንቨስት ዝገብሮ ድሕሪ ተረፈይ ካል ትገብሮ ኣሜሪካ ግን ንህዝብኻ ዝበሃል ነገር የለን እንታይ ዳ ንውግእ ድሮ 4 ቢልዮን በፅሒለቲ ኩናት ናይ ኢራን ኣብ ውሽጢ 35 መዓልቲ እዮም ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ክንዲዚ ገንዘብ ንውግእ ተጥፍእ ተኮይንካ እንታይ ትረብሓኻ ኸ nothing ولا حنت ربح يقولون زي تا أمريكا زبال جود انتفلت كمان تبغيو قبل السجد ما حج مستمنيتو دما كاسو ميدليلو كريمنا so نغطن from President Trump last night. Did you see any route or any opening for talks, or do you think it was just escalation? Well, I think what I took from his speech was that he's very frustrated and he's cornered. 30 days after the war has started, he's feeling pressure domestically, and he felt that he needs to explain to the American people why the United States is where it is. And he has only 3 choices before him. Either is to escalate by a ground invasion of Iran, which he didn't refer to at all last night in any way, which suggests that he would view that as worsening the war, or that he just abandons the whole war and says, I'm done, I'm claiming victory, I'm leaving, whoever wants to open the Strait of Hormuz, they're welcome to do it, which he might end up doing, or he has to negotiate an end to the war with Iran. The problem with abandoning the war and just leaving is that, first of all, Israel may not do so. Secondly, that does not open the Strait of Hormuz, nor انتايم زبل زلو ابزون بتدقاقا سمعة زلنا يو انتايو اقاتي مودلو دونالد ترامب تايم بيبقى خابت زرباناتو نزبل دونالد ترامب ابجيك ازلو سبير يايلو frustrated كوينو بزخون يكون امارات ابت اولا زي بلو تجعني يقو زلو سبينارينا سلازي كل انتان امارات زلو دما كل انكفاتين هذا تغلالا صويلو حفي لغوص كابتو كينات تسعيرو دي ولا سعيرا يلو بعفوق انت سعيرو خلو غوص زياغن تواصو يكونت مهنياتو توشمت حرمز كخفت هيكلنيو نسون تغدفه دما اسرائيل كغطفو يكونون سلازي ترغم كلو يكونن ناتو موصا يبللو زي تغرقيرو خمزلو يدلو كال نتو كينات اسكليت كغبرو كسفو زغا اغرنيا سراوي سديدو نابتو كينات كاتو مالتيو تقصل مالتي كسفع نتو كينات كم تقالو كقصل كلام مارت مالتي which is bad also معك كسارات كسب زغلي سالسايد ما negotiated settlement مس إيران تزراريبو مفتح كده اللي مس إيران كزرارب تغينو دما كم تك مكونات زنبرة قد مكونات زهبو سبيا لنا بزوانسي لذي نيكولار قدو فدو خمس جبرو قبل مسألة يبلون مهنياتو أبكينات تعويتي كونن دمت زالو إيران بقولوا روحاني قمة يمنابت أولاد دمت زالو سلازي the guy has no good option صبغ options بحال يبلون قبل لي دما إسرائيل زبال أبقرروا كفيلو قرروا ده يكون سؤال أفراد نفسهم كربلان غلينا كم حسم يوم تزور وزلوا إذا كينات زي عند حرقة كينو آتي وزلوا إسرائيلي
እስራኤል ይጻወተሉ ዘሎ ስለዚህ ንሱ ክገብሮ ዝኽእል ኣዝዩ ድሩት ነገር እዩ ዘሎ እስራኤል ዝበሃል ነተንያሁ ቤላ ገይሩ ተቆጻጺርዎ ስለ ዘሎ ንሱ ተፈልቲ ነተንያሁ ተፈላለየ አጀንዳታት ኣለዎ ኣብዚ ኩናት እዚ ዶናልድ ትራምፕ ግን he's the biggest loser there's nothing he gains from this war but he's paying a lot of price that's why ድማ ዝገብሩ ኣማራጺታት ኩሉ ከበድቲ ዝኾኑ ኢራን ድማ ነቲ ጉዳይ ናቱ ነቲ ጸገም ናቱ ይሪእዎ ስለ ዘሎ they're just always pushing ኣብታ ትግበ ቦታ ጽቕጥ የብልዎ ኣለዉ ዳርጋ መላገጽ ገይሮም ኣለዉ ክንብል ንኽእል ኢና President Donald Trump. Hey Trump, we opened the Hormuz Strait. Bibi, they opened the Hormuz Strait. Has been Hormuz Strait. Hey Trump, I'm kidding. April Fools. What? April Fools? Bibi, he is kidding. April Fools. Get Denny እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ መዓልቲ ሓሶት ጆክ እያ ነይራ ደው ኢሎም ንዶናልድ ትራምፕ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከፊትና ያለና ድሌትካ ግበሮ በቃ ዜና ክንነግረካ የለና ናይ ብልዎ ኣለዉ ኢራን ዶናልድ ትራምፕን ቢቢ ነተንያሁን ድማ ተኸይፎም በቃ ከፊቶመ ኢሉ ተሓጒሱ ይዘልል ኣሎ ድሓር ግን ምልስ ኣቢሎም ሶሪ መዓልቲ ሓሶት ስለ ዝኾነ ኢና ንቕሻካ ዘለና ኢሎሞ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓጎሱ ኣብኣ ኸላ ተፈንጢሓ ማለት እዩ ናይ መዓልቲ ሓሶት እያ ኢሎም ተላጊፆም ልይ ትበሃል ዘላ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ እቲ ኩነታት ከቢድዎ ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኢና ንርኢ ዘለና he needs some kind of ገለ ኤግዚት ስትራቴጂ ገለ ነገር ተስፋ ክረክብ እዩ ዝፍትን ዘሎ ግን there's nothing ኣብዚ እዋን እዚ ክመፆ ዝኽእል መፍትሒ የለን ምስ ኔቶ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ምስሓሓብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምስ ጀነራላቱ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ምስሓሓብ ከም ዘሎ ምስ መራሕቲ ናቱ ካልኦት ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፀገም ኣሎ ቁጠባ ናይ ዓለም ይኹን ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቕዎ ኣሎ so this guy is in the middle of all sorts of crisis كل عينت crisis كم زغنن نتنياهو ድማ በላ ገይሩ ይላገጸሉ ከም ዘሎን ናይ ብሓቂ ዘገርም መድረኻቲና ከም ዘለና ጥራይ ዝንገር ዘሎ እቲ ዘገርም ኣብ መንጎቶም መሻርክቲ ዝበሃሉ ኔቶ ዝፍጠር ዘሎ ኢራን ናይ ብሓቂ ካብዚ ኩነታት እዚ ትረብሕ ዘላ ሃገር እያ እንተተባሃለ ዝተጋነነ ወይ እውን ካብ ሓቂ ዝወፀ ነገር የለን ስለምንታይ ኩላቶም ብሓደ ተኣኪቦም ከለዉ እዮም ንዓለምና ፀገም ነይሮም ኢራን ግን ንባዕላ ግዳይ ኮይና ንዓለምና ዓብይ ኣድቫንቴጅ ትፈጥረላ ኣላ ክንብል ንኽእል ኢና እንታይ ማለት እዩ ኢራን ገንሸል ኮይና መዓት ክሳራ መዓት ዕንወት እናወረዳ ከሎ ነቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ሓበ ሓደጋ ምስቶም መሻርክቲ ኔቶ ከም ዝፈላለ ንሓትሕዶም ከም ዝባልዑ እቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ድማ ካብዚያ ኩናት እዚኣ እንተወፂኦም ምሕዝነት ናቶም ብዓቢ ደረጃ ሓደጋ ክወርዶ ከም ዝኾነን ዳርጋ ንእስራኤል ገይሩ ሰብ ፀሊእዎ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካውያን ዝብለኩም ሲሪየስ ለአሜሪካውያን እስራኤል ገይሮም ፀሊኦማ ዘለዉ ካልእ ደረጃ እዩ እዚ ድማ እንታይ ክፈጥር እያ መወዳእታ እስራኤል ኣብ መወዳእታ ሓደጋ ናታ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሮም ሓገዝን ደገፍን እንድሕር ጎዲሉ እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ዕንደራ ከብቂ እዩ ኣብዛ ኩናት እዚኣ ኢራን መኪታት ዓዊታ እንተወፅያ ታሪካዊ ዝኾነ ውፅኢት ክንረኸብ ንኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ so it's going to be very historic yes ኢራን ብዙሕ ዋጋ ይኸፍልሉ ኣለዉ ነዚ ኩናት እዚ ከቢድ ዋጋ ይኸፍልሉ ኣለዉ ብዙሓት መራሕቲ ይቕተሉ ኣለዉ ብዙሕ ተቕርፂ ዓንወሎም ኣሎ ግን ከምታ ብዙሕ ግዜ ኣብዛ ቻነል ትብልዋ ገንሸል ናይ ዓለም ኮይና ትወፅኦ ዘላ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መወዳእታ ድማ ካብዚ ኩናት እዚ ከመይ ጌራ ክትወፅያ እቲ ዝዓበየ ኣስተዋፅኦ ዓብዪ ክህልዎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝኸበደ ፈተና ናቱ ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩ ይፅበየ ኣሎ South Korea or Japan or whoever tries to purchase oil from Iran. No, I mean, already we've backed off of sanctions on Iran. We've already given them sanctions relief. Why? Because we can't take oil going, higher per barrel. We can't take the higher prices at the pump. Trump politically certainly cannot sustain that. So no, he's going to, as he already is, allow countries to go in and make deals with Iran, make deals with Russia. And so those two countries in particular will end up being some of the major beneficiaries here. And that's not to say that, of course, Iran is taking a lot of damage. I mean, their, steel industry has been hit very hard. That's a major part of their non-oil economy. So that is significant. It's going to take a lot of time to rebuild. They're going to lose, several points probably on their GDP. All of that is very real. But in انتايم زبل زلو بحفشا إيران ولا حنتي وردا يلن ويون حنت حدقا يقط ما يلن بلي لنان كبيز خنا حدقا يوردا لكن إيران نزل كوينات حج بزح حج زلو أنت توديها إيران عودتها مخنياتو هاجرات علم ني أكاب إيران يوم كبر كوسو إيران زفقدت اللي تراي كابتوش متحرمز كاتو زغل هاجرات عرب لما the biggest losers يوم قال losers كايكونون مخنياتو أمريكا كم دليل هتقاعصرهم سلزنا نبرت حجي أمريكا هتقاعصرهم أيتخلني أنساتهم قال درجة ناس نتن
ናይ ምርጫን ክህልዎም ስለ ዝኾነ እሱ ነፍሱ ዝኻለ ለውጢ ክፈጥር ዝኽእል እዩ and we are witnessing a historic shift ታሪኻዊ ለውጥን ታሪኻዊ ፍጻመን ደጋጥም ዘሎ ብዓለም ነዚ እናተኸታተልካ ምርኣይን ንዑ ዝመጣጠን ለውጢ ናይ ዓለምና ክንፅበይና ክንርኢና ኢራን በጃናይ ኩሉ ሰብ ናይ በጃናይ ብዙሓት ሃገራት ብፍላይ ድማ ከም በዓል ኤርትራ በዚ ዝነበረ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካን ናይ ዓለምን ብዙሕ ዝተበደላ ነቲ ዝነበረ ሲስተም ኣብ ምኽሳር ብዙሕ ዋጋ ትኸፍል ዘላ ኣይ ሆፕ ተዓዊታ ክትወፅእ ንኢራን ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ዓለም ብፍላይ ንሃገራት ከም ኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ናበልና ናይ ሎም ሃርሳብ ዝኾኑ ዲና ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝምልከት ኣብ ዝቕፅል መደብ ከልወና እዩ። ታንኪዩ